Dushimiye Imana yo mu ijuru, tunashukuru Mungu wa mbinguni yongeye kwemera ko duhagarara imbere yayo. Ameruhusu tusimame mbele yenu. Turacyari mu cyumweru cya mbere cy'umwaka mushya. Hii ni juma ya kwanza ya mwaka mpya, kuko turi tariki 4 z'umwaka, sababu leo ni tariki 4 ya mwaka mpya. Haleluya, amen. Ndashimiye Imana rero yo mu ijuru, na shukuru Mungu wa mbinguni. Shimiye n'ubuyobozi bw'itorero bwanyizeye, pia uongozi wa kanisa kuniamini, kugira dufatanye muri iri jambo ryo gushima Imana muri iyi ntango y'umwaka, ili tusaidiane kupitia neno hili. Iri niryo sengesho cyangwa niryo teraniro rya mbere dukoze. Hii ndio ibada ya kwanza tunaifanya kwa mwaka, niyo mpamvu dukwiye gushima Imana. Ndio maana sharti tushukuru Mungu. Nifite ijambo rifite intege ivuga ngo, lengo la neno la leo, nubwo abantu babona ko byarangiye, hata watu wanaona kwamba imeisha, Imana ifite umugambi. Mungu angana mpango uzuri. Haleluya, amen. Muri cyagihe abantu babona nawe wabiye ukabona byarangiye, wakati watu wanaona mambo inaisha, Imana yo irareba mu Mana bwayo, Mungu katika umungu wake igasanga umugambi wayo wacyakomeje kuri wowe, inaona mpango wake unaendelea kwako. Niyo mpamvu turi guhimana icyubahiro muri uyu mwaka. Ndio maana tunatukuza Mungu mwaka huu, kuba yemeye ko twinjira mu mwaka mushya wa 2026, kuwa imeruhusu tuingie katika mwaka huu turi guhumeka umwuka wayo, tukiwa na pumzi yake. Hariho benshi bari mu bitaro, kuna wengi wako hospitalini, hariho abapfuye, kuna wengi wamefariki, mbese n'uyu munsi hariho abantu bari kwirimbi bagiye kuzirika. Hata leo kuna wengine wamefariki, batabashije guterana ngo bashime Imana, hawakuweza kukusanyika ili washukuru. Ariko wewe wicaye muri wewe Imana icyubahiro, lakini wewe unakaa pale. Icyo ikimenyetso kivuga ngo, hiyo ni alama inaonyesha umugambi w'Imana wacyakomeje kuri wowe, mpango wa Mungu unaendelea kwako. Haleluya, amen. Twihuse reka twinjire mu ijambo. Tukienda haraka acha tuingie katika neno. Iki ni kitabu dusomye cha Nehemia. Hiki ni kitabu cha Nehemia. Ni kitabu kigizwe n'ibice 13. Ni kitabu kinafanywa na sura 13, bigabuye mu bice bitatu, ambacho kinagabuliwa katika sehemu. Igice cha mbere n'igice cha kabiri, sura ya kwanza na ya pili. Hari muri twere kuburyo Nehemia yagarutse Yerusalemu. Kuna habari ambayo inatuonyesha namna Nehemia amerudi Yerusalemu. Igice cha gatatu kugira mu gice cha karindwi, tangu sura ya 3 mpaka sura ya 7, hakatwereka uburyo Nehemia yasaye uruzitiro rw'i Yerusalemu, namna Nehemia ametengeneza kuta ya Yerusalemu. Mu gice cha 8 kugira mu gice cha 13, sura ya 8 mpaka 13, na hatwereka inkuru y'uburyo Nehemia yongeye guhindura idini kuko yari yarangiritse. Inatuonyesha namna gani Nehemia amebadilisha kazi ambayo ilikuwa imeharibika. Ni inkuru zitatu rero dusanga muri kino gitabo cha Nehemia. Ni habari 3 tunazikuta katika kitabu hiki. Twihuse muri iri jambo, tukienda haraka katika neno. Reka tubanze turebe ubundi kugira Nehemia agaruke Yerusalemu byari byagenze gute. Tuone namna gani Nehemia amerudia na imekuwa imetokea nini. Tukarudi nyuma moja, tukirudi nyuma kidogo, ni watu wana mu gihe cy'umwaka wa 605, mwaka wa 605, mbele y'ivuka rya Yesu Kristo, mbele ya kuzaliwa kwa Kristo. Igihe Nebukadneza yaza gutera Yerusalemu, Nebukadneza alishambulia Yerusalemu, akora ibitero bitatu mu myaka 18, akashambulia mara 3. Mwaka wa 605 alishambulia vikali. Uwo mwaka wamarira ku gihugu cha Yerusalemu. Ule mwaka kwa kuwa mwaka wa machozi katika Yerusalemu. Abantu baricwa, watu wakauawa, abana bato baricwa, watoto wadogo wakauawa, abagore baricwa, wamama wakauawa, abagore batwite bavanwa n'inda zabo, wamama wajawazito na waliobaki wazima wakatekwa mateka. Asigaza abantu baki Yerusalemu, kukabaki watu wachache. Hasize miaka 10, nyuma ya miaka 10, anagaruka n'ubundi Yerusalemu, tena karudi Yerusalemu, yongera yatera yica abandi bantu,
akashambulia akaua watu. Tena akachukua watu wengine mateka Babuloni. Baada ya miaka 7 tena akarudi Yerusalemu. Tena akaua wengine, wakapelekwa. Akaona kuua na kuchukua watu mateka haitoshi, akalunguza mji yote ya Yerusalemu. Akachukua malimiti za Yerusalemu yote wakaweka chini. Yerusalemu ikabaki utupu. Ile nchi iliyoitwa ya Israeli haikuwa tena nchi, ikakuwa ni mji inaitwa ya Babuloni. Yesu na atufashe cyane. Amen. Muri icyo gihe wakati ule Abisirayeli baba i Babuloni, Waisraeli wakakaa Babuloni imyaka ishika 68, miaka karibu 68. Ata makuru bafitanye wao na hawana habari za kwao. Yari bitandukanye n'ibyo tubona. Ilikuwa tofauti na yale tunayoona leo. Uyu munsi wafunga, siku ya leo wamara kugera ku mpaka, wakati unafika kwenye mpaka ugatangira ugahamagara biwanye, unaita wa kweli, mbele ubona bimeze bitaho aho tuvuye, unawaambia mambo ni namna gani kwenye kuvugana nawe wao. Hata leo ninyi kuna watu wanaokaa unawaita kwa WhatsApp, muone ufoto tu watu unitumie mafoto nichwe kwetu. Lakini wakati ule ilikuwa tofauti na leo. Hakuna telefoni, hakuna kamera, hakuna habari ungeweza kujua isipokuwa mtu anakuletea. Waisraeli wakafanya miaka 68 bila kujua habari za kwao. Yesu alifariki. Amen. Hallelujah. Amen. Alikuwa tunashukuru Imani leo ni tunashukuru Mungu wa mbinguni. Hadi miaka 68. Baada ya miaka 68. Imani hii tena Mungu tena Mungu anapokaa katika nchi ya mbinguni. Akakumbuka ahadi aliyonayo na Israeli. Hallelujah. Amen. Mungu akashuka kaingia katika roho ya Zerubabeli. Zerubabeli alikuwa Babuloni. Mungu akamwambia wakati wa mateso inazidi. Nataka niwarudishe Yerusalemu mkajenge nchi yenu. Zerubabeli akajiuliza katika moyo, itawezekanaje? Mimi ni mtu kawaida, niko katika nchi ya watu, nitaupata uwezo wa kujengaje? Zerubabeli akaomba Mungu. Alipoomba Mungu akamkuta Kuro mahali alikuwa analala. Muri icyo gihe Kuro niwe yari umwami wa Babuloni, kuko Nebukadineza yarapfuye, umuhungu we Beluteshazari yari yarapfuye, hari kuyobora ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwari buyobowe na Dariyo hamwe na Kuro. Kuro huyu ndiye alikuwa kiongozi wa Babeli, maana Nebukadineza alikuwa tayari amefariki. Hiyo ni wakati wa Wamedi na Waperesi. Yesu alitosha cyane. Amen. Imani itamuri Kuro na Dariyo. Mungu akapitia ndani ya Kuro na Dariyo. Yababwiye ati muri iki gihugu muyoboye, kawaambia katika nchi mnayoiongoza ubwoko mwasanze muri iki gihugu, kuna taifa iko ndani ya nchi. Ariko uburyo mwaje muri iki gihugu ntabwo muzi. Namna taifa hili limefika hapa hamjui. Ariko cyane impamvu baje hahandi. Lakini mimi ninajua sababu. None nibutse sezerano na sezeranye nabo. Ninakumbuka ahadi niliwaahidia. Ndashaka kuba uburenganzira basubire Yerusalemu. Nataka waruhusu warudi Yerusalemu.
tufurahi kuona Yerusalemu inajengwa. Uyu murimo watangije ufite ibimenyetso by'ukuri gupinga umwami. Hii kazi umeanza, inaonekana unapiga mfalme. Kubw'iyo mpamvu tugiye kukurega ibwami, kwa sababu hii tutakustaki. Baragenda baramurega ku mwami, wakaenda wakamstaki kwa mfalme. Umwami ahagarika igikorwa cyo kubaka Yerusalemu. Mfalme akasimamisha kazi ya ujenzi. Bamara imyaka 10 batari kubaka, wakafanya miaka 10 bila kujenga. Muri cyagihe batari barubaka, wakati ule walisimamisha ujenzi, hari umugabo ariwe twasomye muri iki gitabo. Kuna mwanaume ambaye tumemsoma katika kitabu hiki. Uyu mugabo mbita Nehemia twasomye. Huyu Nehemia ambaye tumesoma. Uyu mugabo ntiyari yarigeze amenya amateka ya Yerusalemu. Huyu yeye hakujua habari ya Yerusalemu. Uyu mugabo yari yavukiye mu buhungiro nk'uko wavukiye. Yeye huyu alikuwa amezaliwa utumwani kama wewe. Yesu adufashe cyane. Amen. Impunzi muhumure, Imana ibafiteho umugambi. Wakimbizi mushitie moyo, Mungu ana mpango mzuri na nyinyi. Muri cyagihe Ezra yahagarika kubaka, wakati Ezra alisimamishwa kujenga, niho yatumye intumwa azituma iyi Shushani. Ndiyo wakati ametuma watumwa Shushani, ababwira kinamenye amakuru ko hari umugabo abasha kugera ku mwami kandi wo mu bwoko bwacu. Akasema ninajua kuna habari ya mtu ambaye anaweza kufika kwa mfalme kuwatetea. Mugenda mubwire ibyago twahuye nazo i Yerusalemu. Wende mwambie shida tulizokutana nazo Yerusalemu. Wenda yabasha kutuvugira, labda naweza kututetea. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Amakuru amaze kumugeraho bamubwira ibyabaye i Yerusalemu byose. Habari zote zikamfikia za Yerusalemu. Umuntu yaba yaravukiye ngahantu turi. Hapa kuna mtu ambaye amezaliwa, yavukiye muri iki gihugu, alizaliwa katika nchi ya Uganda, atazi amakuru y'igihugu yavuye, ambaye hajui habari za nchi yao. Yumva ngo twavuka mu ntara runaka ariko atazi ahiye. Anasikia tulizaliwa mu province fulani lakini yeye hajui kule. Haleluya. Amen. Barimo hano hantu bako bazi ibihugu byabo, hawajui nchi yao, ariko batagira irangamuntu y'igihugu bavuyemo, hawana ID ya nchi walitokea ndani, ntibagira irangamuntu y'igihugu barimo, na hawana ID ya nchi wako ndani. Bameze nk'abantu batagira ahantu bahagaze, bako kama vile hawana msimamo. Ariko ikintu gitangaje, lakini jambo la kushangaza, iyi Imana ije gukora, wakati Mungu anakuja kutenda, kabila yangu uyu muntu ntagira igihugu, hataona kama huyu hana nchi, ihera kuri wa muntu atagira ahagaze, ataanzia pale kwa yule mmoja ana msimamo, ikavuga ngo uyu afanya umurimo wanjye, akasema huyu atafanya kazi yangu. Uyu mugabo rero Nehemia, huyu Nehemia ntiyagira irangamuntu ry'Abisirayeli, naye hakuwa na nationality ya Waisraeli, yari yavukiye mu buhungiro, alizaliwa utumwani, akuriramo, akakomalia huko, yigira mu buhungiro, anasomea kule, atangira akazi mu buhungiro, anaanza kazi huko, kugeza aho yazamutse agera ibwami, mpaka wakati alienda kwa mfalme. ageze ibwami bamuha akazi, alipofika kwa mfalme akapewa kazi, baravuga ati tubonye isura yawe, akasema tukipata hii sura yako, ukabona uburyo usa, tunaona namna unafika, uri mu bantu batera apeti umwami abaye ari baramusebe, unaweza kuleta apeti kwa mfalme na uwe msefiri. Kubw'iyo mpamvu akazi tuguhaye, kwa sababu hiyo tunakupa kazi, uzahora uhafira umwami yonyine yiwe, utakuwa unampatia mfalme vino, uzahora unabona umwami yicaye, wakati mfalme anakaa, uzahora wiruka wihuse, utakuwa unaenda haraka, uzana icupa rya vino, unaleta chupa ya vino, uzana n'ikirahuri, unaleta na ve, hanyuma upfukama imbere y'umwami, unapiga magoti mbele ya mfalme, umusukire ya nzoga, unampatia ile pombe, hanyuma ubwire umwami ngo, kisha mwambie mfalme, mugubwe neza, uishi milele bila piti. Haleluya. Amen. Nehemia ameruka muzima miaka myinshi, Nehemia akaishi hivyo miaka mingi, ariko bamuzaniye amakuru y'igihugu cy'iwabo, walipomletea habari ya nchi yao, yumva umuriro ututse muri we, akasikia ndani yake nakosa, akavuga ngo guhafira umwami ntabwo bishimisha, akasema kumpatia mfalme vino haitoshi, ahubwo nyumva nahaguruka nka Yerusalemu nkajya kubaka igihugu cy'abaherezo, sikia kusimama na kwenda kujenga nchi yangu. Ikintu nakubwira ni iki, kitu nikwambie hiki, hari hashize imyaka 158 Yerusalemu isenyuka,
kulikuwa napita miaka 158 Yerusalemu na imebomoka. Alipomba makuu akasikia habari ya mambo yaliyopitikana kwao. Akasikia mwito ya kujenga nchi ya babu zake. Akafanya maombi ya miezi 4 ili aonane na mfalme. Kuonana na mfalme si vyepesi. Kuna watu wanakuja kuomba neno kwa mtu mkuu bila kujitayarisha. Bakumva byoroshye kuba umwana akuriye kukabare akatuka mugurira gasoda ukahita wumva ko ibintu byoroshye. Wengine unafikiri ni mambo rahisi kumuona mtu mkubwa, ariko kumugurira soda ntibikuri cyubahiro, lakini kumuuzia soda haiwezi kutosha heshima yake. Kuko Nehemia, sababu Nehemia niwe yaservu umwami, ni yeye alimserviri mfalme. Ilikuwa rahisi kwake kumuona mfalme. Wakati ya kumpatia kinywaji baada yake, akamwambia sasa nina neno ya kukuuliza. Lakini kazi yake ilikuwa kumpatia vino na kumwambia apeti. Mambo ingine haimuhusu. Amen. Akafanya maombi ya miezi 2. Na iko naombea neno ataniambia mfalme. Baada ya maombi akampatia kama kawaida mfalme. Siku ile akakuya anaoga mwingi. Anakuja na anatetemeka. Akamwekea pombe na iko na imwanga. Mfalme akamtazama. Anamwambia tunafanya nawe miaka mingi. Lakini hii istahali haiko. Uko na shida gani? Sababu gani ya ufurahi? Unaona unakasirika zile nitakuja ili vino. Leo sitakufurahia. Sababu haunifurahishi. Nilikuwa najitayarisha lakini apeti na leo sikufurahi. Nehemia akapiga magoti. Akafika chini. Akaambia mfalme eti sikukudharau kwa mfalme. Umenipatia yote. Heshima ninayo wewe umenipa. Lakini naweza furahi namna gani? Na milango ya kwetu imelungula. Yerusalemu imekuwa ukiwa. Wakati huu nimepokea. Sina furaha. Jambo linakuomba. Niruhusu. Heshima ya Mungu irudi. Nijenge nyumba ya Mungu. Sababu tukufu wa Mungu amezaraulika. Nilifanyizia hiyo. Nitafurahi tena. Sababu ya maombi ya miezi 2. Mungu akasikia. Kamwambia jitayarishe. Nitakupatia mtu wewe kujenga. Nitakupatia jeshi kuchunga. Na utajenga peke yako. Utakuwa kiongozi wa Yerusalemu. Ni wewe utanipa.
ya tofauti, ariko bahuje umugambi wo kugirira nawe ubwoko bw'Imana, lakini wako na mpango mmoja ya kuharibu kazi ya Mungu. Nehemia atangiye kubaka, Nehemia alipoanza kujenga, babagabo barahageze, wale wanaume wakafika mu byubahiro byabo, katika heshima yao, ingabo zibarinze, katika jeshi barababwira ati ibyo muri gukora ntimubizi. wanasema Mungu anafanya nini? Umuntu wese yagerageje kubaka ahantu, Kila mtu mwenyewe alijenga hapo, twari tumuhagarika nta ntambwe yatewe. tulisimamisha. None kuki mwe mushaka gutera intambwe? Sasa nyie unakufanya nini? Yesu nadufashe cyane. Amen. Aba bagabo batatu ntiwabona ibintu byagenze nabi. Hawa wanaume watatu hawezi kuwaona hivi hivi. Aba bagabo batatu bagiye Imana iserutse. Wale wanaume watatu wanajua wakati Mungu anasema. Mu gihe Imana ijya kukwibuka, Kama Mungu anakuja ni kukuja, haba bagabo batatu babona. ndipo utaona vipingamizi. Watangiye kuririmba. Wakati unaanza kuimba, Bagabo batatu bakaba baraje. wale wanaume tatu wanakuja. Ngo witanishije umuriro mwinshi jya muri korali. Unashifanya nini mkorali? Mu myaka itatu ishize hari abari bakurenze baragiye. Muri miaka tatu kuna wenyewe wanakuzidia, walishatoka. Bagatangiye kaguha ingero z'abaguye. Anaanza kuonesha watu wenyewe walishindwa. Aba barahanuye umuriro ukamanuka. Walitabiri moto inashuka. Ariko ubu ngubu bari. Lakini leo wako wapi? Yesu nadufashe cyane. Aba bagabo batatu, Hawa wanaume watatu iyo bakubonye umukobwa ufite imyaka 40, wakiona huko binti wa miaka 40 utaragira sheri wawe, nao ya kuwa na mpendo, aba bagabo batatu baraceceka hawa wanaume watatu wananyamaza kuko baba baguwe neza. kwa sababu wanafurahi. Umunsi bakunyuza habagiye n'ibikobwa guhaha, Wakati wanakupitia hapo wanaenda kusoko, bakabona hari umuhungu muhagarariye afite imyaka 28. wanaona kuna kijana wa miaka 28 anasimama. Aba bagabo batatu bahita baza, Wale wanaume tatu wanafurahi, bagatangiye bakakubwira ngo wanaanza kuambia umutima wawe uragushuka, roho yako inakudanganya, imyaka yawe miaka yako n'imyaka ye, na miaka ya kijana urabona atari kugushuka, urabona byavamo. haviambatani, Kuko abagabo batatu batangiye kubaka, kwa sababu unaanza kujenga. kuko ntibashaka ibyiza ku mugambi w'Imana igomba kukugezaho. Hawataki mazuri kwa mpango wa Mungu. Abagabo batatu bashaka ko babona ibintu bimeze nabi. Hawa wanahitaji waone unasumbuka. Abagabo batatu iyo basanze utangiye gucuruza ufite imitwaro 10, Bakiona unaanza churuza na mitwaro 10, bakwereka abamiliyoni 20 bahombye, au wanakuonesha mwenyewe mpaka bakakubwira ko utazarenza ibyumweru 2, na wanakuambia hautafika. bakakubwira ati reka tukugire inama y'abagabo, Wanasema acha tukupatie shauri. aho bagurisha inyama y'ukongoro hanze, Wenyewe wanahusisha nyama nyuku na genda ugure ibiro 2 by'inyama, wende uuze kilo 2 ya nyama, hanyuma uyagire mane, kisha ukule umalize, hanyuma usubire guhingira abantu, kisha urudie kuko ukule, nibyo bigukwiye. sababu ile ndio Abagabo batatu nabo gusenya, bali ni wakubomoa, ariko umugambi w'Imana, lakini mpango wa Mungu nubwo baza abagabo batatu baje gusenya, hata kukue hivi umugambi w'Imana ukomeje kuri wowe. mpango wa Mungu na Haleluya! Amen. Nakuzanira ijambo rikubwira ngo Nimekuletea neno kusema nubwo ibintu byagera kure, hata unafika abantu mbali, bakakubwira ko atacu uzavamo, watu wanakwambia umugambi w'Imana ntibivuze ko wavuye. mpango ya Mungu Komeza unaendelea. wisikameze ku Uwiteka, Wewe umtegemee Bwana, ukomeze umwizere, umuamini, umukorere ahashoboka n'ahadashoboka, utumike kwa wakati kuko unaofaa, umugambi w'Imana kuri wowe sababu mpango wa Mungu uba muri wako mwiza. uko mzuri. Haleluya! Amen. Sanbalati na hano bitibuzeho 50. na hapa unaweza kuwa 50 Hariho n'umuntu ari kuvuga ngaha mu mutima we, na hapa sasa huko niko nasema moyo ibi bintu uri kuvuga hivi tu niko nasema mu myaka 3 ishize, kwa miaka 3 hari uwagize kuri ako gatuti kuna mwenyewe alipita hapo na yavuze ibirenze ibi. alisema yakusikia hivi, N'ubu mvuze ndamara igitoki alisema yakumanike, aweke mkono juu iko, ariko ntukumanike. lakini hapana. Haleluya! Amen. Ariko kuba hari benshi bahanyuze, Lakini wengi wamepita pale, ntibizakura umugambi w'Imana, hakuna cha kuzuia wala ntabazakomeza. mpango wa Mungu unaendelea. Haleluya! Amen. Ntugace intege mugenzi wawe Usivunje moyo mu gihe mwenzako atangiye kubaka, wakati anaanza kujenga, kuko mushyigikire, wewe mtie nguvu, kuko Imana yamutumye ngo yubake. sababu ni Mungu ameacha kufanya Nicyo jambo. gituma bikunda. Haleluya! Amen. Imana yamutumye kubaka, Mungu amemuweka kujenga, niyo izatuma byose bishoboka. ni yeye atamuwezesha
mambo yote yanakuwa sawa. Haleluya. Amen. Uyu mwaka mushakwinjiye mu 2025. Mwaka huu wa 2026 ni hagiye umukineye kusikwe wa kuvunja moyo. Kugira ngo umuntu yavukiye kifale nacyo yapfa. Akwambie mwenye alizaliwa kifale. Umubwire Nehemia yavukiye mu buhungiro. Mwambie Nehemia alizaliwa kumwona. Umubwire Nehemia ntiyigeze amenya igisekuruza cy'iwabo. Mwambie Nehemia hakujua mababu zake. Imana nticyabutse kimukoresha. Lakini Mungu alimtumikisha. Akagenda kubaka Yerusalemu. Akajenga Yerusalemu. Ikongera ikagarura icyubahiro yahoraga. Na heshima ya Mungu ikarudia tena. Uzamubwire ati nanjye nagarura icyubahiro cy'Imana. Na mimi naweza kuleta icyubahiro cy'umuryango. Na hata heshima ya familia. Nagarura icyubahiro cy'itorero. Hata heshima ya kanisa. Niba abavuga ubutumwa batukishije izina ry'Imana. Kama kuna maevangeliste kukanisha kazi ya Mungu. Nagarura icyubahiro cy'Imana. Mimi nitarudisha heshima ya Mungu. Nibagize amakosa bapanjirije bakoze. Makosa yote ya zamani na saulika. Niba hari abahanuzi bahanuye n'abafere. Kama kuna nabii ya uongo. Ubabwire ati je nagarura icyubahiro cy'Imana. Unawaambia mimi heshima ya Mungu nitairudisha. Ninatabiri katika roho. Ninasema mambo ya Mungu. Haleluya. Amen. Uyu ni umwaka wo kubaka. Huu ni mwaka wa majengo. Ntabwo ari umwaka wo kumviriza abanyikihege. Haiko mwaka wa kusikiliza vivunja moyo. Uyu ni umwaka wo gukorera Imana. Ni mwaka wa kutumikia Mungu. Ntabwo ari umwaka wo kureba abaguye muri uru rugamba. Haiko mwaka wa kuona wenye walishaka. Uyu ni umwaka wo gukafarinda ibibazo byabaye. Ni mwaka wa kufunika mabaya yote. Tuba tugakora ibyiza. Tunafanya mema. Uyu mwaka ukaba umwaka w'umugisha kuri twe. Huu mwaka unakuwa mwaka wa baraka. Haleluya. Amen. Tugomba kutazimira umugambi w'Imana. Mpango ya Mungu ni sharti endelee. Uyu mwaka Imana ifite umugambi mwiza ku batari basi. Sababu Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya watu. Adashobora kubura bazawupfiramo. Hata kama watu wanaweza kufia katika mpango, bazawukiramo bariho. lakini pia kuna watu wataona mazuri katika mpango. Ni sharti tupiganishe mpango ule utimie. Haleluya. Amen. Abantu bifuza ko umugambi w'Imana ukomeza muri uyu mwaka kuri. Wanaotaka mpango wa Mungu endelee kwao waoneshe. Imana ibahiki. Bwana awabariki. Ibahe ibyo bifuza. Mungu awatendee mnayoyataka. Muri uyu mwaka abantu benshi twagize intego zitandukanye. Mwaka huu tulikuwa na mipango tofauti. Abari bafite intego kutashira barashaka. Kuna watu walikuwa nafikiri mwaka huu watafanya mariage, ariko mwaka urangiye batarabona nayo. Lakini mwaka inaisha wakipata ndoa. Ariko nibivuga ko umugambi w'Imana lakini haimaanishi kwamba mpango wa Mungu unasimama. Mpango wa Mungu inaendelea. Ndio maana tugomba gusenga. Ndio maana tuombe. Kugira muri uyu mwaka aho bitabishoboke. Ili kwamba mwaka huu yawezekana. Kuna watu walikuwa na mipango. Ya kwamba mwaka huu utaisha na wametoka ndani ya maji. Lakini mwaka inaisha wangali ndani. Haimaanishi kwamba mpango wa Mungu usisimame. Mpango wa Mungu unaendelea. Ndio maana mwaka huu utaitika. Amen. Watu ambao walikuwa na mpango ya kuuza mamoto. Lakini na fedha wamehusisha ili wapate chakula. Iyo migambi yarapfuye. Ile mipango yote imekufa. Ariko umugambi w'Imana ntabwo wapfuye. Lakini mpango wa Mungu haukufa. Haleluya. Amen. Umugambi w'Imana uracyakomeye. Mpango wa Mungu unaendelea. Ikianza muri 2025. Yenyewe imekatana mwaka jana. Bishobora gushoboka muri uyu mwaka. Inaweza wezekana mwaka huu. Sanbalati asije mbele yako. Asikwambie kwamba mwaka huu vyote vimeishia kule. Mwambie mpango wa Mungu unaendelea. Amen. Mpango wa Mungu unaendelea. Hatunaona kwamba mambo inaisha. Lakini mpango wa Mungu unaendelea. Hilo neno nimekuletea. Ya kukutia moyo. Na kukwambia kwamba mpango wa Mungu unaendelea. Imyaka myinshi bazo bisobanura ko umugambi w'Imana wahagaze.
uhagaze. Miaka mingi ya mateso haimaanishi kwamba mpango wa Mungu unasobanura ko umugambi w'Imana ukomeje. Mpango wa Mungu kwako unaendelea. Niyo mpamvu utapfuye. Ndio maana haukufariki. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu wagize asida ugakomereka. Ndio maana umepata asida ukaumia. Ariko Imana ikakurinda ugakomeza ukaba. Lakini Mungu anakulinda. Niyo mpamvu usianze gushaka. Ndio maana haikuwezekana ufanye mali yako. Ariko Imana yakakufa. Lakini Mungu hakupenda ukufe. Ni uko umugambi w'Imana ukomeje. Kwa sababu mpango wake unaendelea. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu na yashitije utabashije gushiraho ibati. Ndio maana na ile basha ukuweka mabati. Ariko ukakomeza ukayitura. Lakini unaishi tu ndani. Imana yagomba kukwereka ko umugambi ukomeje. Ile ni kuonesha kwamba mpango wa Mungu unaendelea. Imana itakupeleka ko umugambi udakomeje. Mungu angelikuonesha kwamba mpango wako umesimama, yalikuhita kuvanamo n'umutima bwawe. Angelikuwa akakubwira ngo umugambi wawe urarangiye. Mungu anakuambia mpango wake kwako unasimama. Igihe cyose uzahora uhumeka, wakati yote unaona ungana kupumua, utumenye ngo umugambi w'Imana urashaka mpango wa Mungu ungana unaendelea. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Nehemia asema mezani. Nehemia ameomba miezi 4. Alikusengera ijambo rimwe. Na yuko naombea neno moja. Ese ashoboka kwenda kubaka Yerusalemu. Inawezekana niende kujenga Yerusalemu. Amasengesho y'amezani. Maombi ya miezi 4. Akora kazi. Ikafanya kazi. Ahabwa uburenganzira bwo kujya kubaka. Akapewa ruhusa ya kwenda kujenga. Ahabwa uburenganzira bwo takintu kigomba kuzamuzira kubaka. Akaruhusiwa ya kwamba hakuna cha kumzuia. Uyu si umwaka wo kwicara. Hii si mwaka ya kukaa. Ni umwaka wo gusohoza intego twihaye. Ni mwaka wa kutimiza lengo ambalo tumejifatikanyije n'Imana pamoja na Mungu. Nubwo ubona inzira kayihari, tunaona hakuna njia. Mu mugambi w'Imana habamo n'inzira, lakini katika mpango wa Mungu kuna pia njia. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Uyu munsi turi tariki 4 z'ukwezi kwa mbere. Leo ni tarehe 4 mwezi wa kwanza. Tutangiye umwaka mushya. Tumeanza mwaka mpya. Tugomba kuwutangira n'ibyiringiro bizima. Sherti tuanze na matumaini mapya. Tugomba kuwutangira dufite imbaraga. Tuanze na nguvu zo gusenga, nguvu za maombi, kubaha Imana, za kutii Mungu, ndetse no gukora mu buzima busanzwe, hata na kufanya kazi, kugira ngo tubashe kugira ku Imana yawe, ili tufikie mpango wa Mungu. Imana hari uburenganzira Nehemia. Mungu aliyemruhusu Nehemia, Imana yirinda kurira kwigikwa. Mungu akamlinda wakati ya ujenzi. Ikamwambia ati ni wewe uzubaka. Ikamwambia ni wewe utajenga. Haleluya. Amen. Abafite intego n'umugambi w'Imana, walio na lengo katika mpango huu wa Mungu, ni mwebwe n'Imana tugiye gufatikanya muri uyu mwaka. Ni nyinyi ambao tunakwenda kuchukuliana pamoja kugira ngo tugere ku Imana tuvuze, ili tufikie lile ambalo Bwana amelisema. Nakoze cyane. Asante sana. Nili jambo la n'abazanira umunsi, ndilo neno nimewaletea leo. Nibabwira ngo umugambi w'Imana uracyakora. Niwaambia mpango wa Mungu unaendelea. Urahagarara kuri twe. Haujasimama kwenye. Ndio mpamvu tugihumeka. Ndio maana tunapumua. Uwiteka abamugisha. Bwana awabariki. Reka tusabe pasiteri y'umuhagararane. Acha tusi pasiteri agireho asema. Kabla tutasenga Imana, bishoboka ko mchungaji yagira ico ya kunganira kuri jambo none tuzimusenga.